Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip i dobrodošli u novu životnu priču. Danas radimo životnu priče Bube Korelije i želim da dam shoutout ovom liku. Znam ja zašto dajem, tako obavezno ga subscribeujte. Inače, pinovan komentar dole u komentarima, imat ćete dva kanala. Po suba ta dva kanala i ako ti kanali stignu do 500 suba, dobit ćete svi pozdrave koji ste subali. A sad, kako ću ja znati da ste vi subali? Tako što ćete odgovoriti na taj pinovan komentar da ste vi to uradili. A sad, uživajte u ostatku videa. Krivaš se, genije će da te naće. Genije, moje ime viču. Ne znaš ko sam, a ja sam tvoju životnu priču. Zapamti da mi smo genijalna nacija. Nije zajebancija, knjiga informacija. Amar Hodžić, poznati kao Buba Korelije, bosnohercegovački reper, rođen 22. septembra 1989. godine. Živeo na Lipašinom polju u Sarajevu. Inače, ta ulica je podeljena u 3 sektora, a to su A sektor, B sektor i C sektor. Amar je žive u A sektoru. Također je pohađao osnovnu školu pod nazivom Meša Selimović. Posle završene osnovne škole počeo da pohađa srednju ugostiteljsku školu, smer konobar. Iako je upisao taj smer, taj posao nikad nije radio. Ujedno i nije bio neki đak. Inače, od osnovne škole je počeo da preprodaje drogu i preprodavao je sve dok ga nisu uhvatili. Inače, kada su ga uhvatili imao je 18 godina pa je osuđen na 3 godine robije. U međuvremenu, dok je on bio na robiji, njegov drug Đala brat objavljuje pesmu Dom, koja je bila posvećena Bubi Koreliju. Inače, prvi put se upoznao sa Đala bratom davne 2005. godine. Inače, te godine su i osnovali jednu grupu pod nazivom Flow Motion, u kojem su bili Frenki Kontra i ostali, ali kada je Buba Korelije otišao u zatvor, ta grupa se raspala. Inače, je pušten ranije iz zatvora zbog toga što se, ajde da kažemo, ponašao primjerno u zatvoru. Po izlasku iz zatvora, on i Rasta su napravili pesmu Habibi, koja je postala viralna, a izbačena je 2015. godine. Kasnije Buba Korelije osniva Imperiju kanal i tako mu se zove i Studio Imperija, na kojem izbacuje i dan danas dosta, ali baš dosta popularnih pesama. Inače, ime Buba Korelije je nastao ovako. Buba se zvao lik koji mu je bio najbolji prijatelj pre nego što je upoznao Đalu brata, a Korelije je bio bend kojeg je voleo, koji se raspao 2002. godine i on je spojio te dve reči i nastalo je njegovo umetničko ime. Kasnije kroz život se ponašao normalno do dan danas. Koliko ja znam, ima ženu ili kako god. I usput je izbacio dosta albuma i hitova koji su zatresli domaću estradu. Inače je još poznat kao jedan od najbržih repera na Balkanu, a to njegovo umeće možete vidjeti u pesmi koja će biti dole u opisu. Inače, do sad je izbacio 3 albuma, to su Sin City, Pakt sa đavolom i Kruna. Inače, nemam šta reći, posle izlaska iz zatvora je sve bilo normalno i vodio je lep život. Naravno, od kada se prebacio na svet muzike. Nije baš vodio neki bogat život pre muziki i sve to, ali danas je srećan, ima verovatno ženu. I šta, nemam više šta reći, znate šta se dešavalo posle kada je počeo svet muzike. Sigurno ste jednom baš slušali njegovu pesmu. I da, ako vam se vidi ovaj klip, obavezno bacite like, bacite subscribe, mi se vidimo u sljedećem klipu. Predlažite nešto dole u komentarima, mi se vidimo u sljedećem klipu, do sljedećeg klipa ljudi, pozdrav!